nada kensi sai hamlong ni tumhana chukha ona teng kan ni tum kale dol thekpot ase patumi lo nilitum kese kan senglok kensi laben aisa kan aikwa cilangkat sinilum Assam University di campus long hongri namo labang so ka hongri tam mathe bangke kedam tang me ciklopen non pini an bangke ciklo don thok selo social media long plan lo de Assam University di campus along Hindi department long assistant mate associate professor lo alang menke Anirudh Kumar alang inut professor lo inut tech ceremony lo sita alang ni kecuman thabang alang ni jitu conduct behavior conduct abang inudak totally alang thirak me lapen phire me asai si alang nam chuklam ba mangbo asi hope alam ke la no Magic lo social media long plan lo hem alang mena hem long same domestic violence bang penamana hearing tara koso na case social media long kami plan lo alang mena actor ansi kachinek hai da ekonom lo social media long physical as all hai na me ekonom lo lasot nangke hem sort me alang pan Anirudh Kumar pan case pilot case file lo so chin lo kado be tarmilora summit ba particularly students community lo summit ekmono lo de laki isi unfortunate lo lage isi university long si lage la so bangke kan donam ko ke unfortunate lo si how so kan bang angko dojoy lo silence lo angko non of he ni thom ya pran media long wang lo YouTube long theklong ka do we rat se to ne theklong thong lo media long bang ke theklong ne ta lang lo dak ino do victim lo bang ino kalang ko ino victim lo ino victim bang nang jeklang ko lo ase kenangan alam ang ke hala dak long pon lo dan hala dak university long administrative authority dum same proses bom lo pusinang ithandon sita me pe non pini an bolte 6 months selo nonata justice ma deposit protected lo pu laso abang tani tum arjutikang lo pro vice chancellor hen pen ku people lanani pen excellent protected ke justice victim to man justice protected ke lapo si ardi pating bom ba ku si ni to anda arjutikang da lo nase ado thonel tom ku gang tuma ke man bang ke lang nang tuma thabo ang bom osi konani reliable sources kan same arjulong bom nasi la bang ke mintum hin pen kadawe chilang pe dasom kense kese la pen aisa pen akwa hin pen same condemn lo sodak pen pinrem lo pen ningdup lo la puson militum kachari hem long kachari yes kang tuina institute lo sila ha gotona bangke ang donam kok bangke lagi ning on ni lapen ning do bene asi la pusona environment bangke la puson asai lang ro bangke daga ati dipede tangi se ati dipede tangi pulote hadak administrative same lapen union body se same lapen iltum kadawe social organization students organization dan media tum kadawe so bangke hadak langcari pakani masih monopi pawedaji pan pulote litum ajak amezar bangke hadak apa implement nangkau ki CCTV latai son lo CCTV installing ko hadak konon nama kenang son nanya dia bang CCTV installing karena dun bangke ICC internal complaint committee bangke non represent ke ha silchar university long sido jalan da bangke implement mela nasi ICC bang same project na nadak
constitute nang ko ladak implement nang ko then la sonsona behavior a professor phan ke ladak nang ke adim tek pede nang di laben tek pede totally chini tek pede labang so professor ke inot maniac asan se do amne bang behavior se feel ke se kumban chenglok apen mokman leader kumban chenglok ado we feel lo de ladak kar yang long college tanggal lo kulute graduation tanggal lo kulute further education han kachari athai badat abada lo so ili tum kar yang long students tum han isi deprived do lo so laso pisung nam phobo ang bom si lasi amase university angji pudak kenang so lo kusi chingmai lo also hot kenangan deprived lo gop college punai thono be punai eastern college punai dakpen graduation delo pulote master degree study dunji pan ke parsu dunji pan also hot adhim cholom nde nehu long stame north eastern hill university long stame parsu dunji pupos stame admission long nde seat long nde pan Guwahati university long stame also parsu dun posit long nde kapre university assam long kenan also hot deprived dollar lapan kisung dolo students graduate tang student to asila high kisung doko agenesis university bangke banno kita university stame central university si unitum palong central university पर kewana akhe bangke central university bolte direct UGC kan direct central kan lagi isi autonomous body asi penangan torture bom alang victim hantame langsung video long penan je than lo penan ari din len si torture bom lasi hai thelok kan si ni tu mangke hongri dam lo patumi ha dan hadak hongri dam lo ni tum memorandum ipak job policy dam lo hadak pro vice chancellor pan chitong jimine kusi tum kinpur lo pajir dam di kusi tum dam lo kitame PVC bang ke abang medan silchar tam di kusi tumi tham lo kitame PVC abdas tame hadak assistant pan si hadak pajir dikan lo dan Hindi department HOD pan same chingki dikan lo dan kapre department professor to pan same nile tum hadak discuss dikan lo Umur turikan selang ni, dari kan selang ni media tengok bang lo, je enan je than lo lah dah, nanti tunggal lo media tunggal bah students tunggal teknologi lo je identity bang ke disclose le dah, cuma victim masuk bang ke siaran lo, masih arus lo Hindi student lo, Hindi department student lo. Ada peran ka chathan do halo video lo je wall magazine chaslam ba mahuta aku hala Hindi so accused person man Anirudh Kumar pan out around asylum lo so abang alang ni misconduct behavior bang sexual harassment bang ke so claim that ati lakan adun thu bang ke aku chathan thu lo kachari hot tame log than tame hor kangri hor angu toklung tan pamoda son henas rhyme ke do long ba ke la ke hindu mi mela la ka ni to mahawar mang tame si nong no si kewan la so ko si ni to la so sexual violence ko thake community neta ni to chicha ko e la pen obi kimi tum ha kachari ho somar phangtong si lahai odlang no kap se klem rong bulatang te alang like nu tham ban mate professor ku pu pera masalang khane tham ke ji suspension chot bangke la ke ning samse alang likhan bangke totally la so alang li qualification ke do last time tham ko alang bangke diploma mas tam tham ji kana bangela hello ICC bangke silchor si doko stame rada campus lo sitame isi so gender justice social bangdunang ji
la bangsi patumi stame ni litum demand kang lo la si la so gender justice ke not only university lo others college la government college pen chenglok Karbi Anglong lana college tame gender justice sel bang donangji la pen any office departmental office along stame la hai hui bang ke donangji pusi dilitum isi la so demand stame ipon lo la pen isi bang ke la hai hui ang deng je authority tumpen ini vice chancellor punon pro vice chancellor punon alangli tumpen la so Anirudh Kumar aputhat step ke deng abang ke publicly supaklang nangji la sini ditum demand lo apen eso na bangke la heno je la hai hui anong no mate la hai ke no ke sebang pavisi halada si mesel environment na bangke create na ko apen solam ja bangke ka do ka we kan students tum ham bangke pinangji la si dilitum halada sita mesi demand na bangke ponglo apen eso na bangke CCTV kamera stame kinang so athil aso incident apang ke wall magazine alaso border lo si kong bang ke alangli laso kam no bang cuma tha si ka bor ilo matidi sita la ke front side sido alangli tum department avaranda long si wall magazine stame do la highway dim long ta ko so si ka chuklem long pok lo me chiklo pen non ana bang ke pan non ke chiklo yon trok pare lo si la soke sebagai ini tungka cini dulu bang si non der kue pisi cini dulu la kami supi nang media lo ke bang si cini dulu la si la an jikiding kosong si la soke ke dolong pop la kami provisi apa kami ini tung si sodak pada bang ke alam di kami adunan kok lo adunan kok la kan kupi ko si internal content committee la so putak step deng derek lalu la si patu ini tung di mana bang la kan lo je so Anirudh Kumar karmake prabjin pen within December la December a chiklong kong si alang li panke si so that a step action bang deng nangji pasi nilitum hang pono la pen penangan la usomara bhag la hai hui incident ki doko pen ka phere la pen komane alang Anirudh Kumar la so alang senior student tumhana bangke aku la so supi tumhang avikin tumhang isi ke pather la so malam stame ke klang du se halak tum aku thak tani litum tal de ko halak tum aku thak tami isi lam hoy bang epina kopji kali product haladak education la so environment bang ino dak so tak isi university product te dak Karbi Anglong chok kali lo angtam men stame bangji badda ka bang anong klang ham ki juno klang ham bote litum masila bang ke litum da hawar kan se anong no ko la so posi isi internal complaint committee ke dobe ko la ke silchor si do alam tum university itu ada head office of si la hai hui ki do puthak sitame non inoro supilo alangli bangke chorunang ji he alangli lan step ke bang bangke alangli media long ke bang pen rat phan ke pachini alangli jong si la som bang be som tak te nilitum sa me chini runde ada ke university abo alang ke tame alangli la so step ke bang bangke isi churu lo alang pan stame na panalang li pan taminil to ning pathi de kango asi any mane offense la so lo puthak to sada to kok lo tante na jin pen anil tum KNC phana menang pachini tame bada student body tum hansta menang pachini tame pusi ni tum tak si ning ke the alam phista me paklang go apen halada isi ke internal committee do internal complaint committee taki UGC norms settings tame isi university lo lo tante internal complaint committee taki sexual violence aputha asi lahai hoi pipo si inside sereng ma last time ni to make pini arjuna ko arjumi me lamte alang li ang ki chuklen ji phan ma ke hoitu mathana ko ji lalo lasi kuna namba gathering center la pen lahai kinang sora dim an bangke CCTV so cameras name ada install nai si di di ke ham ko kasi nilitum patumi ke dama bangke da nilitum rida kachipido se nilitum KNCA maipi sukuri ro papi pualang lilo lapen nili methamas tame dolo nili KNCA general secretary ampara tame Aikwa national vice president
Lapen ku alang li bangke reka terapi, alang li KNC Central Committee Vice President. Lapen ku Sumit Timung, KNC Amai Pulo. Lapen Jensing Timung, alang li KNC General Secretary. Lapen Klengdun Pangjo, alang li bangke Aisa Hills Committee Secretary. Lapen Sarbinong Pangjo, alang li bangke President Aisa Hills Committee. Lapen Aifwa Kadimang Committee pen Sira BP President. Lapen Jugohan CP Difu District Secretary. Laan sini tumrida CP pen si patumi bangke Citong Namlo. Lapen la bangso kopi bangke dilitum lason si gitu ho kopi tu EM in charge education Kalbiang Autonomous Council. Lapen number ini bangke Vice Chancellor Assam University Silchar. Number 3 bangke District Commissioner Kalbiang Difu. Lapen number 4 bangke SP Kalbiang Difu. Lapang dia pangstame dilitum nonomat ke long thoman bangke pali long hello. Nanon long hello ala Vice Chancellor Assam University. Alang di pandolang ini yang mengalang di pangstame ni dilitum pali po. Lasi lahen lo patumi tame ni dilitum ninjekan dak lo. Ada authority atum hanta lapen Hindi department specially Hindi department akan tame ni dilitum ke hadap ninjekan dak lo. La December ang bong jong si tangang tek long le. Exxon ke nang tek long le pulo tamte January ang bong ke nilitum mane penangan la so puthak si protest demonstration puno dharna puno la so step ang ke nilitum dengnang kokko la so alam ke sam hala dang nilitum nije kang lo asi ka dok be student men cheng lo sor lo song dance tame nilitum thot ka ching room pen la so puthak la ga ka chi song je pan tame alang itu kan pacini mek te kang lo si lam hen lo ini desember nang itu han laso hiram ke mai ke pa bangke jata Karbiang lo isi educational environment mesen pen ke long je pansi nilitum ke authority to mansta me laso bangke hangpon lo jadak university ke isi model aso si nilitum na ke pamanang ko ati Karbiang lo West Karbiang lo di maso long thom litum Hills District pen abangke University ke nona full fledged kanila tema stamela Difu University hello litum ke sininga chete along kaprek long admission long unde stame daki litum long nangko mesen ma kachali higher education has stame litum dak me thanga dim masilong kon ko litum ninga chete dim job si kunat ni pen ke bang lasom than bang ora tu kachi palang no pen litum soma phan laso ke ther ke hab doko la hai amek lang no doko kachuk lema ma ke litum ke chichak che lasi lasom la chok che bang tham ba ke job pen amasi ba benji tusi litum ke laso ham kono la pen laso university tai litum joy ke pen ke long khali la bang ke litum hempre ke ham kache song ahut ke birta lo union bidi tum tame union body tum ke tumi bang litum chitong kaju lo ate ke ala litum delhi kansi da pe somsi atulong si next ala litum han same chitong ji lang litum han bahai contact number en kadong wepen ate isi campus along pulotam te alang litum si lahai ke lagunan ko students to any problem di admission pen chenglong non lahai akes utha pen kapre academic align along stame jong si student pen problem test pulotam te lake first and foremost bangke ada student union body etu se alang litum ta la so putha ko along step ke deng dune chini ne da lo stame tu ni chetong long le alang litum ham bangke abang we langsung sini tunjuk talo aposi ladak administrative building along atumi laso provisi in charge la penala itu staff bang kido lam itu mensi antong alam cingki cetangkang lo la penala itu lamcana video na tenge laso putha bangke andar alam itu mane si proses dong lo si pu he laso exam ke anji kan sini itu bang aku ni je kan dak lo je Desember ang bong silap so akan saya bangke nang itu pajutang ko serious metal ko si Desember ang bong pajutang ko la job si ang tek long le ko tang deli tum ke chisong nang ko si menjekan